اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر امواتنا واموات المسلمين. اللهم اغفرنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار. اللهم اعفنا وفقدنا والمسلمين والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم شر مصائب الدين والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافه المسلمين. قدر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ewa tego jitukufu bandari tole Fatiha iwasule wangikao waritendeo hakiju ngarjubu wa mahafali hatu kawaida hele jimbo la taifa abongwe na blunge na jimbo la taifa kwezi. Diaspora ngasi banu yengasi japiangi obanu emwali piangi obanu yenzuani piangi obanu wamora piangi obanu komori masiwa mane komori damu nzima komori dini nzima kwezi badarabuwa imafani hatu Gancho ndani barnamaji wa pangamano wa immo gabidori chokaya ya komori ngiyo na makafa maili ibidio si diaspora rikatayari ya makafa yao yo maili rishinderi ya gabidi nekafa ina handani kwezi ndezi ya kigozi shangu iliyo homasiwani rangundo maha wa shihi na rangundo maha wa zihizili na kumena na daru yatendelwa ni Colonel Azali Asmani ujula hesimu ya Mbaba Lukman. Haizo kozi rijali remo ni kafarabili na de sikloni Kenneth ya ravaje masiwa ya hatu ya mwezi 24 ya mwezi wa Avril. Haizo galiba ha message harma wala nyasi walio hamasiwani na wajua ukaya enamna rilo tayari ya ukabili le kafa la dictature la Colonel Azali Asmani dorilo tayari rigabili le kafa la hesiklon Kenneth. Haizo garibe hao omhono watanga wa hatu usoni mwe komori kamil usoni mwe maraia usoni mwe zefami za hatu riwambia ukaya ya mwezi 24 Avril za nyumba za hao zipuha lemala hao yao yangamia ngabo wa hafa ngabo wa koza shasonti pia ngari raole danzi ngari kozao na ngari hawe machozi na sinao kwezi narijua ukaya eezi ya Colonel Azali Asmani ifanya ravage haukaya eziyo iuwa wanru wafu eziyo ikoze
itongo wandu wakoza eziyo ifungu wandu eziyo itongo wandu watawa mumasiwani eziyo itongo hena mruga muhara abo ezi yakolele azali asmani ila sikloni mbaba Lukman haizo ngari juwa ukaya ya sikloni Kenneth ija yuwa wandu ijoma wa nyumba irende wandu mayatima irende wandu zirewe iyo ne maana boko wi gasi tayari rigabili ya makafa yao yo maili na insha Allahu ngari ya shinda kwazi kabla ya henda barnamaji Ramadhani sherehe za ukaya jana za kolektifu zilio Faransa wenda na uhudumu ya bwana inu wauna na Marseille hata wanu wajokafanya raporo waitabaze mwijue Gamazo ni makinisha ya diaspora kamil ni makinisha wa Komori kamil ukaya ya bwana inu ngari jihudumu haina panza ijo kalbidi renge nga ijo urenga shangari jo henda jusqu'au bout hata mpaka Kolonel Azali Asmani Halawa mbaba Lukman nanawe Azali Kiki Msaidie Mliva Yamuvasi Kwezi Ramilo Kaya Gama shala zizo ukaya Ramilo Kaya Gama depite wa Hembude ya Jahunu hena mruwa hemu vasi ujo Jahunu ngari johu mrawu wawanti pia do wanruwa loiho wasaidia ofu jari unu abo gani ujo Jahunu ngari johu mrenga hena mrenga stahiki kwezi ngari nileo ne barnamaji hatu kwezi hawanisa gamjo karibisa mwanamsho hatu tulaib mwanamsho hatu tuaiba ya Jahunu tribune kwezi ngujo huja aliparawe mwana hatu Omar Said mwana hatu na hehu tribune kwezi ewa tegelea bano tuai tegelea bano kwezi ngarjua kama ngoni mwe ravage mwengoni mwe destruction et dictature yafanya ifungu wanadamu irohito wanadamu ijuruhi wanadamu ngarjua soma ya listi ya howandu ikao harumezi ya mbaba Lukman hoka wafungwa sha wafungulwa ekangamo mndura mdiwa zarimenisti hiyo ngarita hao samaha wa imari fanya jitihadi hatu ya mwana hatu Omar Swalihi gujo soma listi ya howandu ikao wafungulwa besho indusia hao warudio wakishawa uzifungoni soma ya listi mwana hatu Omar Swalihi soma Liste des prisonniers politiques libérés. Monsieur Mahmoud Wadan, président du parti Rifahid, blessé et arrêté le juillet 2018 et libéré le août 2018. Tu lis la liste seulement, tu lis pas juste les noms. Monsieur Mustafa Saïd Cheikh, Monsieur Sidi Ibrahim Mohamed. Libéré! Monsieur Yasserdine Mohamed alias Dahaladi. Monsieur Mahmoud Mohamed El Arif. Monsieur Ahmed Abdou Chakou. Monsieur Mohamed Swalihi alias Compagnard. Madame Ouria Hussein Cheikh. Monsieur Nizar Amada. Monsieur John Boloz. Monsieur Huiter Louis. Monsieur Castelliti Cyril. Madame Nadia Turki. Résidence surveillée.
Monsieur Mamadou, Résidence surveillée. Monsieur Mouni Baraka. Résidence surveillée. Marhaba Manchi Wanahad. Merci Bernard. Kwezi badareshia ya listi ya hoa vikao wakawafungwa harumezini wafungulwa garjohenda na usoma ya listi ya hoa vikao wauawa yani wafariki harumai dunia ngamvisoma tainu kwezi almarhum marhem nail nguna mrehemu almarhum ahmada gazon nguna mrehemu almarhum Faisal Abdou Salami nguna mrehemu almarhum Moutou nguna mrehemu almarhum Salim nguna mrehemu almarhum Fatima assassiné par balle le 24 mars nguna warehemu kwezi garjohenda basainu na usomewa ya listi ikao masketifu ngio pashi mbili za kamili garjota hasamaha ekanga mbura mdiwa sayabo haukasi wanadamu mwanamshatu Thuwaiba kujena na soma ya listi hiyo mtoto ya shinda yatimizi endelea kwezi kaminosikiti fuli mandienu kana diktaturi ya mbaba Lukmani ngio navusha wananti mwaunamvuha nao garandi sao ya mheshimiwa President mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Libéré. Monsieur Salami Abdou, gouverneur de l'île d'Anjouan, détenu depuis le 21-10-2018. Monsieur Ismail Ali Kassim, affaire des clous à l'aéroport de Fomboni, détenu depuis le 28 février 2018. Libéré. Monsieur Al-Boutawakil Ahmed, affaire des clous à l'aéroport de Fomboni, détenu depuis le 28 février 2018. Libéré. Monsieur Saïd Ahmed Saïd Tourki Sast, écrivain affaire coup d'État, détenu depuis le 8-08-2018. Libéré. Monsieur Jafar Ahmed Saïd Hassan, ancien vice-président, affaire coup d'État, est parti à l'étranger avant sa condamnation à une peine de travaux forcés à perpétuité assortie de 30 ans de peine incompressible depuis le 15 décembre 2018. Libéré. Monsieur Bassan Ahmed Saïd Hassan, avocat d'affaires, coup d'État, détenu depuis le 8-08-2018. Monsieur Alian Alifa, affaire coup d'État, détenu depuis le 08-08-2018. Libéré. Monsieur Youssouf Mzi alias Taoufik, affaire coup d'État, détenu depuis le 8-08-2018. Libéré. Madame Siti Nour Saïd Tourki, sœur de Sast, liée à affaire coup d'État, détenue depuis le 08-08-2018. Libéré. Monsieur Elhad Ibrahim Alifa, lié à affaire tentative assassinat vice-président, détenu depuis le 22-07-2018. Libéré. Monsieur Mohamed Ali Abdallah, affaire tentative assassinat vice-président, détenu depuis le 22-07-2018. Libéré. Monsieur Kadri Shifa Mohamed, affaire tentative assassinat vice-président, détenu depuis le 22-07-2018. Libéré. Monsieur Kassapa, affaire tentative assassinat vice-président, détenu depuis le 22-07-2018. Libéré. Monsieur Mohamed Ali Abdallah Régnier, affaire tentative assassinat vice-président, détenu depuis le 22-07-2018. Libéré. Monsieur Ahmed Soulé, affaire gendarme avec main mutilée, détenu depuis le 31-07-2018. Libéré. Monsieur Tosha Johar, détenu en clandestinité, affaire gendarme avec main mutilée et dans la clandestinité depuis le 10-08-2018. Libéré. Monsieur Ahmed Hassan El Barouane, SG parti joie affaire gendarme avec main mutilée depuis le 31-07-2018. Libéré. Monsieur Fakridine Janfar, affaire gendarme avec main mutilée, détenu depuis le 31-07-2018. Libéré. Monsieur Sirajidine Ben Mohamed, affaire gendarme avec main mutilée, détenu depuis le 31-07-2018. Libéré. Monsieur Mohamed Ali Saïd, affaire
Gendarme avec main mutilée, détenu depuis le 31/07/2018. Libéré. Monsieur Kamaldine Saïd Ali, affaire gendarme avec main mutilée, détenu depuis le 31/07/2018. Libéré. Monsieur Daalani Siaka, affaire gendarme avec main mutilée, détenu depuis le 31/07/2018. Libéré. Monsieur Saddam Toahir Swadri, affaire gendarme main mutilée, détenu depuis le 31/07/2018. Libéré. Monsieur Madali, affaire gendarme avec main mutilée, détenu depuis le 31/07/2018. Monsieur Idi Bouana, affaire non élucidée, détenu depuis le 31/07/2018. Libéré. Monsieur Abdallah Abdou Hassan alias Akwa, journaliste arrêté depuis le 09 février 2019. Libéré. Monsieur Oubedillah Mchangama, journaliste arrêté depuis le 11 février 2019. Libéré. Monsieur Saleh Assoumani, arrêté depuis le 4 mars 2019. Libéré. Madame Nasra Saïd Hassan, arrêtée depuis le 4 mars 2019. Libéré. Monsieur Mahmoud Tajidine, arrêté depuis le 4 mars 2019. Libéré. Monsieur Msaazi Ali alias Archimède, partisan d'Ahmed Saïd, candidat aux élections présidentielles Mouvement Ouri, arrêté depuis le 08-04-2019. Libéré. Monsieur Hassan Mohamed, partisan d'Ahmed Saïd, candidat aux élections présidentielles Mouvement Ouri, arrêté Libéré. depuis le 11-04-2019. Libéré. Monsieur Chamoum Lendas, gérant du restaurant Nassib, partisan d'Ahmed Saïd, candidat aux élections présidentielles Mouvement Ouri, arrêté depuis le 11 mars 2019. Libéré. Monsieur Ahmed, chauffeur du candidat Mouni Baraka, est arrêté depuis le 17 mars 2019. Libéré. Lieutenant Selimani, garde du corps du candidat Mouni Baraka, est arrêté depuis le 17 mars 2019. Libéré. Monsieur Abou Sondi, partisan du candidat Mahmoud Hamada, est arrêté le 18 mars 2019. Libéré. Monsieur Mohamed Sondi, partisan du candidat Mahmoud arrêté le 19 mars 2019. Libéré. Monsieur Abdou Massoulaha, partisan du candidat Mahmoud arrêté le 19 mars 2019. Libéré. Sans oublier les deux journalistes français. Et encore Rwanda Indri Aïbou. Marhaba menji mwanam shohatu Thuwaiba. Risamba vanu kwezi changwa jitukufu kaya rifanya ejiti hatu ritidiwa zemru ekaridiwa zamru ngatsa hao zesama hakwezi kwezi ngarindeleo ne barnamaji amjopara zuki watu Ibrahim Barwan yaje baada ya soma ilisi ya prisonnier yaje onese violation des droits de l'homme. Karibu mwanama Ibrahim Barwan. Assalamu alaikum. Waheshimiwa mawatania waumina wa Sheikh imbanche ya Komor Mloban rimi imarasons ili riwane nezi ya shifujar ikao isisiensi sini wamjoka hamba jamze wangu wamba mzee Mabruk kwa mjini Moroni hamba mwamba narabe sonsi mwamba mtujo hamba tamba izo mwamba yatu hamba aizo eze haki za shubina jam ubonsi juhat emaja hiyo wanama wanika yo zina kukamle haku manangala zimone da mamona no wasaya ngala zimori zishim eziyazali ekomanda mrema debe ne maro wango ziwa hae ne maro wambebe nane zijafine michinze na no wana sibaraka wa hae ngwarwari yao hamsinaji eze haki za shubinadamu rangu ezinu ya tawala shaticho hanza haina mzima ndami beshelea la huwa hafa asibabu deze risas za hezi inu waranisao rangu wameja kazo omjiniko ni uondao wananyasi pia wafa umasiwani ikao kanashi yalu wavumbu webanu pia
sha Mwenyezi Mungu na walaze mahala wema ikaze jua zani zo makbul banu nendao ban shanga mjua banongo nzima eni wakati zake za binadamu zikaurari la romance ensio kaende usoni aizo wamjotimize mirongo yangu maana si akamle na meukaya abombanzi akaweza ya meukaya rila nabi rila boboni emaji rilengo o mtsinzangwe le pasila dongo lipasuha ngena mtorini kazembai ribaliye rendera onese owana izo dezari hunda haizo ezinu le pasila dongo la hayo lisali pasuha banu waridharuda juzi wanjaru medharuda hiyo wanzo wambeukaya wanukaja kauzilindia badima nyadharuda hili hale banu leo ndera kawiwana banu wandu zenye za poa wakaja kawienshi haina usiku wa asha wandu wao wa haruma dharuba manezi hali za hao ngizo nziro masiwani haizo na rijarie mkono kwa mkono upwa wale mkono kwa mkono upwa wale haizo ngamtimizie makalima hangu na ambe jamza jamasim zema bwana enswe nkodo ya wanosamba madi amba weja vine jundu shahara kuja niunda na sambi kuja niunda na ngoma ndemao batika na mwezi wa bashiando utubuza ulilwa majijo shaweshwa mahabari shawahanwa wensalia yao walala samba wasalam Azali